биринчиден мына Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги биргеликте жылда өтө турган жаш өспүрүмдөр арасында жол инспекторлорунун сынагы өтүп жатат. Кадамжай району боюнча жерде бүгүн биз жаш балдардын, жаш өспүрүмдөрдүн арасында алардын билим деңгээлин текшерип, ушундай конкурстарды уюштуруп атабыз. Жол коопсуздугунун жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча мындай программаларды оюн залдарда өткөрүп турабыз. Кадамжай районунда азыр жаш жол сакчылары кароо сынагы өтүп жатат. Бизде район боюнча 7 айыл аймактан биринчи орунду алган мектептер келип, азыр болсо ушу биз кароо сынакты өткөзүп жатабыз. Балдардын даярдыгы жакшы, Кудай буюрса областка жакшы команданы чыгарабыз деген ойдобуз. Окуучуларыбызга да ийгилик каалайбыз. Алмазбек кызы Сабина Күлдү орто мектебинин окуучусумун. Биздин команданын аты ЮИТ. Биз зоналык ЮИТтен биринчи орунду алып, райондук ЮИТке катышып жатабыз. Азыркы кезекте бүгүнкү күнү бизде 8 команда ат салышып жатабыз. Биз биринчиликти же болбосо ийгиликтерди багындырабыз деген ойдобуз. Beş, çalan 5. Привет, народ! Сейчас приветствую всех вас, отряд видно. Слышали вас? Мы правдиводорожные, примерно изучаем и все автомобили по правилам знаем. Можно первый показать умение, национальный знак на дереве уходить. У каждого есть давняя мечта, чтобы классная дорога для детей была. Мы здесь своим усилием расскажем, покажем, лучше поможем. А что веселее человека будет? Сейчас его нельзя. Давайте начнем. А ты что? Мешайте понимать, где-то. Ну чё вы? Мы умные инспекторы дорожного движения. Вы что, не знаете нас? Что ваш Юрий? О чем он говорит? Да слушай, показать, что рассказать. Более правила движения нас очень проста. Мы знаем людей и запомним это так. Нам вам как свечи отряда шпики. В каждой школе есть умные инспекторы. Говорит это на самом деле. Тёща, еле-еле. Будь ты под реклам змей, тебе так медленно не смей. А это знак любителей обгона. Являйся ты закона. И это место сразу ясно, он очень опасно. Такая машина. Спасибо вам, дорогие ребята. Спасибо.